मिखल की फल अयाम बंगसी फंगलगने मिरेप खरदी इसिंग चाइदुना लाकनगदौरे स्टेट असिगी तोंगान तोंगान मफम तरागनी थोइदा अयुक पुंग निपानदगे बोट मसिंग थीगदौरे माई पाकलब मिरेप सिंग ओकननबा थंबाल संगलेन फायर टेंडर सिजनदुना सेंगदोखरे बीजेपी की मणिपुर इंचार्ज संबित पत्रासु इम्फाल यौरखरे जेडीयू की एमपी मंगाना बोट मसिंग थीब सेनागदौरे तरानिथोई सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल गे बोट मसिंग थीगदौरिबा सिबु सेनानबगीदमक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू गे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मंगा लाकलगने पार्टी असिगे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आफक अहमद खान फोंदोरखिबदा बोट मसिंग थीबसिदा पामदबा थोकदोकसिंग थोकहल्लोइदबने करिगुंबा पार्टी असिगी मिरेप ओइदिबसिंग बोट मसिंग थीबसिदा पेंदबा लैबदगे वाकलकलबदि एमपी सिंग अदुना बोट मसिंग थीगदौरिबा सेंटर सिंगी ममांगदा वाकत मिफम चथगनी हाइरे बोट मसिंग थीबदा सोयंगाम याहोंदनबगीदमक इलेक्शन कमीशन दा अइबा चेरोल पीदुना बोट मसिंग थीफमदा मथौ तौगदौरिबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर अमदि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंगदा पाउताक पीननबा खंगनख्रे काउंटिंग हॉल खुदिंगमक्ता सीसीटीवी कैमरा खिंदुना चथरिबा थौरम सिंग अदु मपुंग फाना वीडियो कवरेज चथगदबने ईवीएम की बोट मसिंग थीद्रिंगै ममांगदा पोस्टल बैलेट सिंग हाना मसिंग थीगदबने बोट मसिंग थीबा हौद्रिंगैदा सेक्यूरिटी की चपचाबा सेक्शन थौरांग लौखटपगा लोइनना काउंटिंग एजेंट सिंग द बोट मसिंग थीबगी अकुपा वारोल सिंग खंगनगदबने पार्टी असिगी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज ओइदिबा आफक अहमद खान ना मखाताना फोंदोरखिबदा हंदक पांगथोकिबा मिखल अदुदा पार्टी असिगी ओइना मिरेप कुंथ्रागा निपान थादोकले मदुगी मनुंगदा हानगे डीजीपीएल खौते अमसुंग हानगी पुलिस ऑफिसर टीएस ब्रिंदा याउरे एमपी सिंग अदु मणिपुरदा ngarang अथेंगबदा थुंगलखरे हाइरे महैरोई अमदी ओजा सिंगना लान लेपु हाइबा खोलाउ लाउखरे चटलिबा चाही असिगी फेब्रुवारी 23 दगे रशियाना यूक्रेन दा लंदादुना मिसी मिना कया थोकपा मरुओइना लान असिना मरम ओइदुना पिकलिबा महैरोई अंगांग कया सीबा मदे अवाबा तारिबा सिबु पेंदबा फोंदोक्तुना अइखोई लान पामदे शांति पामे लान लेपु हाइना ngarang नवासिंदम थौबाल खेत्री लेकाइगी ओजा सिंग अमदे महैरोई सिंगना स्कूल गेट खोलाउ कया लाउखरे इंग तप्पा मालेम अमगिदमक अइखोई लेपले use word no weapon war settle nothing no war stand for peace stop Russia Ukraine war haina thaba play card kaya mahiroi singna sizinakhiba protest aduna kaina bagi mikap mirau khol tahalloise aikhoi lan pamde ing chikpa pami amade lan leitaba malem ama semlasi haiba kholau kaya laukhe mile nifugi convoy da lakliba tank singi manungda Russian troops sing Ingbadagi Siraba yai report लाकदौरिबा नुमित सिंगदा यूक्रेन की टेम्परेचर अमुक हेना नेमथरकदौरिबना टेंक सिंगी माइल निफु सांगबा कन्वॉयदा लाकलिबा रशियन लानमी सिंग अदु इंगबदगी सीरबा याई रशिया की लानमी सिंग अदु करिगुंबा इंजिन अदु चलाइद्रबदे रशियन आर्मी सिंग अदु गिदमक मखोइगे टेंक सिंग अदु अचौबा रेफ्रिजरेटर सिंग ऑन खरगनी हाइना वेल्डिक सिक्योरिटी फाउंडेशन की सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट अमा ओइरिबा ग्रांटना न्यूज़वीक ता फोंदोखरे नुपा मचा सिंग अदुना ngaइबा तौरोइदबने मखोइ थोगलकदबने उमंग तमना खोंगना चटपा अदु हौगदबनी अमसुंग सीबा याउना अयिंगबा अदु मायोगनदनबा मखोइ मसामक होनगदबनी हाइना सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट अदुना हाइखे यूक्रेन की कोनुंग किप तमना लाकलिबा टेंक सिंगे सांगलबा कन्वॉय अदु लान अदुगी मरक्ता तपथरखिबदा नुंगनांगबा सिंग अदु अमुक हेना वांखतख्रै हौजिक रशिया की टेंक सिंगे कन्वॉय अदु सिटी सेंटर दगे माइल 15 लापदा लैरे हाइना इंडिपेंडेंट की पाउना हाइरे चयोल असिगी मयाई चलकपा मतम अदुवाइददे नोंपोक थंगबा यूरोप असी थुनमक अयोबी थाकता इंगलगने मतम अदुदा टेम्परेचर असी -20 डिग्री सेल्सियस यौना इंगलबा याई यूक्रेन की कोनुंग केप के मफम सिंगदे हानना सेल्सियस डिग्री -10 यौख्रे मरकसिदा हंथरखिबगा रशिया की टेंक सिंग अदु टोन निफु हेनबगे फ्रीजर सिंग नतना अतय अमता ओइरकलोय हाइना डेली मेल दा हानगी ब्रिटिश आर्मी की मेजर कोबिन प्राइस ना हाइखे आर्टिक स्टाइल वारफेयर की दमक थौरांग तौरखिबदा ट्रुप सिंगी वाखल थौना अदु साथीना इंगबगी फिबम सिंग असिना मांगन खरगनी हाइना महाकना मखा ताखे तोंगान तोंगानबा पाउ कयाना फोंदोकनरखिबदा मेकानिकल की खुदोंगचादबा कया मरुम अमसुंग फ्यूएल सप्लाई वाटपगी खुदोंगचादबा सिंगी मरमदगे टेंक सिंगी कन्वॉय अदु लेपतुना लैख्रे हाइरे साथीना इंगसिलगलिबा टेम्परेचर अदुना यूक्रेन थादोक्तुना सेलगलिबा रिफ्यूजी लिसिंग कया अदुगी दमकसु खुदोंगचादबा थोकहल्ले चयोल अनिरोम की ममांगदा रशियाना हौरखिबा लान अदुगे मतुंगदगी मियोय लाख कुन हेन्ना यूक्रेन थादोक्तुना लानजेनख्रे रशियाना नियो नाजी सिंगनी हाइरिबा यूक्रेन गे लुसिंगबा सिंग अदुबु मफम लौथोकनबा अमसुंग लैबाक अदुबु खुलाई पाइहनदनबा स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अमनी हाइबा थबक अदु मॉस्कोना चथरखिबने
Maraksida Ukraine gi nongpok thangba Severo Donetskada Russia military gi attack amada yamdrabada miyoi tara sikhre. Lugansk region gi damak mafam dugi official amana Telegram da tharakpa statement amada mi leiba yumsing amasung town adugi atai building singda Russia military na nongmai kablaki haikhe nongsup leibak singgi sanction singgi pak chawba paukhum ama pinaba Russia na thorang tawri amasung maduna nongsukwi khwaidagi maru oiba area singda yamna thuna sapu phangani haina ngasi yumsa kaisa numita nongsup leibak singna warning tawkhre. Russia gi paukhum yamna athuba oigani wakhal khantaningai oihengani amasung aruba oigani haina foreign ministry gi department economic corporation gi director Dmitry Birsiski gi warol paladuna RIA news agency na haikhe Russia lanmi singna langoi sankraba khathangba hithangpam city Mariupol adu yauna humanitarian corridor taretta misam sing lauthongnaba Ukraine na ngarang yumsa kaisa numita hotnaragani haina deputy prime minister Iriana Beresukna haikhe maraksida Chernobyl nuclear plant da power line repair taunaba Ukraine ceasefire gi appeal tawkhre karigumba electricity mutpagi thokdok ama makha sathaраklabadi radiation leak warakpa yai hairaduna Chernobyl nuclear power plant aduda power line ama repair tawba yahananaba Russia na soidana makhudakta matam kharagi oiba ceasefire ama ngakadabani haina Ukraine gi foreign minister Dmytro Kulevana yumsa kaisa numita haikhre plan aduda power pinaba reserve diesel generator sing adugi pung nifuga nipan gi capacity lai madugi matungda Spain nuclear fuel gi damak storage facility adugi cooling systems lepkhragane maduna radiation leak sing thoklakpa yai haina mahakna haikhe China na Ukraine da humanitarian aid thakre Russia da sanction thambada yaningda ba phongdokhre lan gi saitheng nanglaba Ukraine da ngarang China na humanitarian aid oina nongmada sangdraba yadraba polam singi manung channa chinjak amadi mathau taba polam kaya Ukraine da khusinakhre ngarang khusinakiba polam sing adugi mamal chawrang na US dollar lakh taret ka lising marfudra mathoi China gi senpham da yuan million mangarom gi mamal oigane masiga loina na China na Russia gi mathakta West country singna Ukraine da landai haibagi damak thamliba sanction adu yaning da phongdokhre ngarang China gi foreign ministry gi spokesperson Zhao Lijiana paumi singa unaba ma da phongdokhibada ngarang ahan boina Ukraine gi Red Cross Society gi ahan batangka gi oina tengbang polam singa si pibane matung tabada hek ngamliba makhai thuna pangba yaba mateng singsu pangna ba sem saduna leire hauzik thokliba Russia namadi Ukraine gi lanpham asida China na yamna chawna Russia gi mateng panglabasu western countries singna Moscow gi mathakta economic sanction thamliba sidi akan ba mawong da yaning de haina spokesperson Jauna makata na phongdorokle Jauna makata na paumi singa unabadu da phongdorokhibada western countries singna Russia gi mathakta hena sanction thamliba makhai maduna kaidaunungda afaba maikei da purakpa ngamloi sanction sing aduna malem gi oina santi amadi security gi maramda akaiba pirakane maduna maram oiduna laibak sing asigi selthum gi phibam amadi nongmagi punsi mahingda yamna chawna akaiba piduna awaba kaya mayok na halakani haikhe mahangna makata na phongdokhibada hauzik su China amadi Russia makata na mahausagum lalol itik tawminaba amaga tengbang minaba thaw amadi gas ke lalol itikta tengbang naba amaga ikai khumnaba manaba thakta hingminaba ge lambi da laiminare thokliba wathok asi US na mai chuduna thoganbani haina mahakna makata na US ta maral sikhi oirakliba Russia amadi Ukraine gi lanpham asi Russia na pukhalakpa ain gi oiba chana kanglon sing Washington na chapchana khangba ngamdaba amadi matam pumbada Ukraine gi michang changnaba honaba dudagi thorakbane masigi maru oiba maramdi Ukraine neto expansion tawrakpada saruk yananaba honarakpa maduna Russia gi security da sohalakpa yabage oithokpa yaba leibana maru oiba maramni haina mahakna makata na phongdokhe